تێکلداری پێوەژوی ئاشتی و جڤاکە دەموقراتیک و نیقاشên گۆ پشتی wêna derketine taybet got ev nîqaş divê qunaxê de têne kirin xelkê bajarê Çilaxa axivîn. Xelkê Çilaxeyê diyar kirin ku azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan ji bo wan daxwazeke esasî ye û gotin. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo ji bo vekirina riya siyasî ji bo çareserkirina doza Kurdî û çêbûna aşîtiyê li herêmê gaveke giring e. في وقت هذا برلمان تركا كتيت هفقريدا وأمهيفين مازن دكن وبرلمان برجع ورا درباسكي جبر بوقف بفاجوا قو دست بكري سروكابو أم تخوازن دست بكي دا آزاديا ريبر أبو جبر ريبر أبو خدي فيرخسنيا خدي غافين مازنا أو سروكايا أم دائما أم بوينا وام بقاوی مزن بون ام فلسفه‌ای مزن بون ام خوازن آزادیای بری هر تشتی جبر بی آپو تشتک دبا کردا نای چاره سر کردن و دوزا کردی بگشتی گریدایا آزاد کرناری برابو و محیوینا مزن دکن پشتی حرکه گاونا مزن آویتن ام جد خوازن برلمان مرحله ننو دست بی بکن و مرحله اول هری گرنگ جمرا آزاد کرناری برابو سروک آبو پروژه سلام دانیا و حوالی مجی قالك هناك سلاح دانينا ونابي حزب جي سكنادنا ونابي حزب يعني بغيرنا ومع الاسف تلك خطوه نابتنا والسلام يجي ناخوازي دولتك تجمنا يعني وعلى اساس في فتره دا برلمان روني جبوي قضيه في سلامي جويا بروجا سروك ابو دراسه بكن سلام نينا بآزاد كرنا سروك تيكو برلمان دا آزاد كرنا سروك سوكر لكن ابدا سلام وينبي وملطي كرد قبول لاكي وينها برلماني تركي وقرار دي يما ان بيجن حتى ازاديا سروك نبي اشتيا سروك نبي اما انا وبيواطيا جبو ازاديا ريبر ابو جبو ما اساسا لينن اشتي ازادي نبي حتى ازاديا ما ازاديا سروك واشتيا ما اشتيا سروك جبو ويجي برلمان تبيجي نا ازاديا ريبر ابو